mbukeli wedokotela 2+2 Dr 2+2 channel asikubingelele kuphi nakuphi live yakhona lombukiso panyapanya uMC Gwajo noGwajo sikhungekhunge hlelo nodokotela wesizwe udokotela 2+2 Sotobe asikubingelele sikwamukele ekhaya semzini wakho la umuzi wakho lo kodwa namhlanje ngithe hayi kona angisuke emsakazweni ngize la uyaphila dokotela hey siyaphila ingakho nje sesikhetha ukuthi sibe negodle emahlathini ngoba lokulaphela ezindlini kukhona izinto ezingenzeki kahle endlini yebo okunye kwenzeka kahle uma ususehlathini ngoba silanje ehlathini ngiyazi ukuthi kunabanikazi la iwona muzi wami lo ngigijimela kuwo ngihlale kuwo uma kuxakile omunye umuntu uzoyibuza ukuthi dokotela njengoba sazi ukuthi masikhuluma ngomhlawelingana sikhubula ngokuthi kwakhubalo nibwegcekeni impela ke siyabona amakhubalo ehlele eduze kwawo la omunye umuntu dokotela uzoyibuza ukuthi njengoba usebenza kanjani u2+2 uhluke ngani kwabanye dokotela njengoba bakhona baningi odokotela ayi into engihluke ngayo noma indlela engizazi ngayo mina ukuthi ngiyiyo ngithobekile ave nginothando nabantu angeni nje kubamba umuntu ozofuna usizo ngimnakekele ngimnika isikhathi sakhe ngimlalele ke futhi ukuthi ufunani ngoba manje mangimlalele kahle ilapho engizokwazi khona ukuthi ngingangena esigodlweni ku number 1 noma ngena kwisigodlo number 2 noma ngena kwisigodlo number 3 noma ngimletha la esihlahleni kwenzakalani esihlahleni dokotela esihlahleni kukhona izinto ukuthi uma ziqoqwa kubonakala ukuthi lento le ufuna seyixoxela esihlahleni ngoba ijulile angifuni emzini wami ikhulunywe ngayo lento kukhona abantu abafuna izinto ezinkulu abathi bona sebangachitha ngisho igazi sebengenza nanoma yini uvela ubone ukuthi lo muntu udinga esihlahleni ngoba esihlahleni kunale ndodo ukuthi masikhuluma bese iyahlaza nayi le ndodo angazi uyaphela yebo le ndodo bese iyahlaziya le ndoda sacela bogogo sacela ihlani bogogo ihlani le ndodo bese iyahlaziya ukuthi lento efuna yilo muntu angakhona yini ukubhekana naye iminyaka neminyaka ephila nayo awusuka madoda sike sinyama sefele emazweni undaba zabantu zakhuluma wahluphoyisa Sotobe umsebenzi wakho muhle kakhulu nawo abantu bawubukile umsebenzi njengoba ukukhuluma la indaba yesihlahla ukuthi kuphuma indaba la eziningi mhlambe angathi umunye umuntu mayefisa ukuza lapho kuwe wenza njani bakhona abantu ahlezi beyibuza ukuthi senza njani khona umuntu osethi mina sengifisa ukuyozwa indaba zami esihlahleni ngithola ukuthi impilo yami imi kanjani kubalekile ukuthi abantu bayihlola ukuyihlola impilo yakho kusiza wena ukuyihlola impilo yakho kulekelela ekuthenini wena ukwazi ukuthi ufunani empilweni usheshe unqobe kalula abantu abeze esihlahleni indaba isesihlahleni ngoba ezinye izindaba zikhulunyelwe endlini kodwa mungaphansi kwesihlahla la kuthiwa kusemphela ndaba khona ngoba la esihlahleni ilapho usuke ukhuluma ukhululekile esihlahleni ngoba kunalamadoda alalelayo asibanike inombolo dokotela asahlezi ubukela i-channel enkulu nenhle kakhulu Dr 2+2 channel ilapho khona osithola khona sikuchazela indaba eziningi nezinhle dokotela kuzi studio iyezindaba yestudio ababukele nje abalindele kuningi okuzobe kwenzeka futhi uyona le channel enkulu tshela nomunye abikele omunye ukuthi abasondele sikadla ngithi mina uma ngabe abantu bekufuna njengamanje kunomunye oqala ukubuka i-channel namhlanje ithi inombolo ngoba kuyezwakala ukuthi kunabanye ofafabulani abasebenzisa inombolo yakho ngokungemthetho ithi inombolo yakho yangempela njengamanje oyisebenzayo mkhulu inombolo yocingo engiyisebenzisayo ithi 072 737 8514 iyasebenza ke ngo3 ekseni bese iyavalwa ngo6 ntambama okubalekile ke bakithi abantu bayakhala sikuthole efonini asikuthole ocingweni ifoni ivaliwe bakithi angihlali mina ngilindele ama calls eni kodwa ngenxa yokuba busy
ngisuke ngibhizi. Uma uyazi into oyifunayo uzobekezela bakithi. Ngiyanicela nibe nokubekezela ngoba singabantu esihambele ezinye indawo azina network. Singabantu esiphumele endaweni ezigwadule akuna network. Angeke ngihlale ngingathandi ukukhuluma nani mina. Ngoba ngiyakudinga ukwazi ngaphambi ukuthi nifike kimi. Mina ngiyanithanda. Sibonga kakhulu mbukele ngasekhaya, sibonga Sotobe. Sikake sinyama safela emazweni, channel enkulu, Dokotela 2+2. Wena kwakho ukulandela ipage wenze sure ukuthi uyahlala awugudluki. Siyabonga.